أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في دارين الله کسی که در قلبی ودا خدا هبه و در هر دو دنیا دا جی هم لدنیا هم لآخرت خدا آلی کاره وانه و کسی که غیر خدا تشتکی دن در قلبی وان دا هبه هم لدنیا هم لآخرت خدا نیاره وانه تماشوان هجا ایروژی برنامه ما ام دخوازن که لسر امانته به خدا عز و جل چقدر اهمیت دای امانته و جو پیغمبر علیه السلام و چه امر شاندیه و توصیه پیغمبر علیه السلام دبنه استیا قرآن دا لباورمن دا لمؤمن چیه ام دخوازن ایرو بحث جوی بکن خدا عز و جل دو قرآن کریم دا هنگی امر دسری آیت دا به این دست بکری یعنی به محقق بونه به تحقیقه یعنی به کسینلغ دست بکریه کو جوان آیت یکشی آیت کو ام دخونن ده حق امانت دا او بسم الله الرحمن الرحیم دبی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بین الناس و ان تحكموا بالعدل صدق الله العظیم خدا عز و جل دو قرآن پیروز دا فرمان دکه دوی محقق خدا عز و جل امر و به امانت و تسلیم کرنا اهلیوی دکه یعنی خدا عز و جل امر و دکن اون امانت تسلیمی اهلیوی بکن و وقتا قوت نابرا انسان دا حکم خوشی به عدالت بدن دوی داره دا اساسیت دا و بالکشاندن لسر امانتیه زیرا امانت امانتی و ایمان جی امانتی دوی دردا کریدانا امانتی و ایمان به همراهیه یعنی مؤمن کسی کو امین جی شرکیه امین جی کفریه و امنیت جی امانتا یعنی امنیتا کو بریتیا کو جی خیانتی و جنباشیه خدا عز و جل امر انسان دکه دبیج خدا عز و جل امر دکه اون امانت تسلیمی اهلی بکن وقتا قوت ناور انسان دا حاکم تکر حکم دا حکم خوشی به عدالت بدن جواق عزیز گلی باورمند اجار امانت کو ام وقتا بحثه جی دکن نه او امانتا کو ام جه شهر کیتن شهرتن هر وکی کو جموشیتن بینگول یا خو جوانه دچن انقره د اوتوگاری دا لوی دری امانت چی هنه ام چنته خودون تسلیم وان امانت چا دکن مقداره کی جی پره دین جبونا کو امانت مزای نبه بلی او جی امانت لبلی امانت کو خدا عز و جل جه بحثه دکد قرآن کریم دا یعنی اداره انسانیت گرد دست اهلادا به هر وکی کو دولت کی وقتا کو یک اداره دکه گره و لایقی و وظیفه به دیانت اوه کو اداره دکه گره کا لایقی و وظیفه به امنیت اوه کو اداره دکه گره کا لایقی و وظیفه به و ملکیه اوه کو ملکیه اداره دکه گره لایقی و وظیفه به دوی دره دا لازم کو امانت تسلیم اهلی ببه وقتا کو امانت تسلیم نا اهلا ببه امانت وقتا کو تسلیم نا اهلا ببه و چه عدالت زاید به و شونا عدالت ظلم دگره و چه حقیقت شو ارته تره هر کس به آنگوری خو لعدالت خود گره هر کس لآنگوری خو برکاشت به بر بجی کدن تره مگوت به دردا امانت گره که تسلیم اهلی ببه از دخوازم ای به سببی که امانت تسلیمی اهلیوی نبیه تشتکی بالکش ببیجم مثلا قرآن عظیم شان خدا عز و جل جمعه شاندی که ام ناورو که بزانبن معنا قرآن بزانبن بگوری قرآن جیان بکن و دی جیان امدا قرآن جی بگری که ام به سعادت و حضور و رفاحی ببینن وقتا که ایر قرآن جیان امدا جی نگره
وچاغه بحث حضور بحث رفاه بحث سعادت نایکرن نممکنه قرآن عظیم شان ایرو حتی محبوس کرن دست هن کسادا جارنا دندره کراسه کی دا دواردا داردا کری و جارک دسنگ حافظ دا خواندنا به دنگ خوش و جارنا جی دی یارشما وسایر دا دی خواندن جبونا کلوی داره ödüle ki خلاته کی بگرن قرآن هاتی کتیبه دورماهان لبله قرآن لتحكم بين الناس جبونا کدو نوبرا انسان دا حکم بکه قرآن جبوناوی نازل بیم ایرو امزه دکن بریا 20 سال پیش دا ve coğrafya ku emte da jiyan dikin ve coğrafya hane da belki insan bahasret bu dikotun ku İslam ve dera bindestin Müslüman bindestin o meyla Xudan ku yeki ku bilmej yeki bu bitaat yeki ku nabi Xuda azze ve celle jdev derdikebe yeki ver bin jxora tekne idareci o xupe bidin idare kirin hasreta herkesi var bu lebele mixabin medid ku dibe dere da binavi Qur'an'e, binavi ilahiyete, binavi imane, binavi ibadete tiş derketin lebele berjevendi ket peşiya vandışta. Vakta ku berjevendi dünyevi ket peşiya o rıza ilahi ve çağı emji çava ku iro bunun şaade ve vakti ku insaniyete ra zaruret ki permezin, zelalet ve delalet ki permezin hatiyim. Jiviya dixwazim ku minak ki bir tiştahan bidim. Beriya 20 sal peş da o rakamı ku yani hicmara ev mektebi ku dibêjin İmam Hatip mektebi ku dibêjin İmam Hatip jiwan mekteb hicmara wan di dora 500 habibu. Lebele de pişti 20 salê hicmara wan mekteba derketî 4000 zêdetir. O em dibêjin kursê ku têda ku talîma Qur'anê tê dayîn Qur'an kursî ew Qur'an kursî jî hicmara wan ji 2000 derketî dora 15000. Hicmara camiya ji 35000 derketiye 105000 bi tevî mescidê piçûk 105000 jî îro cami û mescid hene. Li belê aynı di wê wextê da 20 sal pêş da insanê ku eroîn û kokaîn û wesaîre tiştê narkotik de emelîne di beriya 20 sal pêş da çiqas bû îro ji sedî ra 1000 daha zêde bûye. Yani eğer 100 hev û ew eroîn de emelandin îro bûye 1100 hev. Fuhuş hicmara wî eğer ku 500 bû bûye 10000. Yani ji sedî ra dora 2500 zêdetir bûye. Dizî, talanî, tajanî û cinayet, qetilkirina jina ev tiştana giştî zêde bûye. İşte vakti ku em li Qur'ana Kerim, Qur'ana Azimuşşan mêze dike, Qur'an van tişta qedexe dike. Qur'an van tişta qedexe dike. Ha, demek ki dibe derede sade talim û zanîna Qur'anê, xwendina Qur'anê tü faydekî nade civakê. Ji civakê re perwerdekî exlaqî lazım e. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam vakta da taraf Xuda da hatiye şandın, bi du tişta hatiye şandın. Yani bir du muhatabe du hab ayeta. Jivan ayeta yek ve inneke le ala khulqin azim ya Muhammed tul ser ahlaqi heri mezine o adu diyaci ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Sırf jibona kuttu alema ra rahmet bimetu şandiye o gayrivi mecbur tiştekit neşandiye. Yani sebebi hatına Peygamber aleyhissalatu vesselam o greday bir sebebi nazil buna Kur'an'ı yekşe alem ara rahmeti o adneji ahlakı. O Kur'an'a ku du Kur'an kursiya da teyxandın, di camiya da teyxandın, o di İmam Hatib'a da talim evi te dayin, o Kur'an'a emri vic merreheyi, nehi vic merreheyi. Vakta ku em mezedekin bu aneguru emru nehi Kur'an-ı perverdeki çenabı zarareki mezin jetetitin. Her vaki ezbe minaka ham bidim. Du Kur'an azimuşan da Xuda azze ve celle dibêje ciddi u babê ve yek cem ve ihtiyar bûn hûn ciddi û babê xwe re inayet û qenca bikin, baş bikin, bi şewqet
لهمبر وان تفگرن حتی نکوون جه دیو باب خورا اوف نبیجن قرآن وی امره هنج مردشینه لبل امیزه دکن آقاسا خاندکار قرآن زیده بونه و آقاسا تعلیمگاه قرآن زیده بونه و آقاسا حافظ زیده بونه لهمبر بیا uyuşturucu zede biye, lehember biya fuhuş zede biye, lehember biya tajani ve talani zede biye. Yani bu anegori ruh-i Kur'an'ı jiyan derk ettiği tatili, hati çava o Kur'an'a kujmera emir dikin dibel dev babı xu xadi derke bince rauf nebejin, me ev ayeta dani aliki, me dev babı xu emdibin de huzur ebiya da datinin, eznabiye bu kurdina bir dicera dibejin huzur ebi, emdev babı xu dibin dabejin huzur ebiye, o dışuna dev babı xu ev minder u koltuğa ku lazım dev babı melser brune em duve dere da civan ra hizmet bikin dışuna vanda emir u küçük u pısıka dimale xuda xodi dikin em mezine xu ihtiyar xu dibin dabejini huzur ebiya. İşte evet dışta hani mepet de hasandın ku em dinav zarareki çıkasmasın bana. Lavra ku Xuda azza ve celle zaten dibeje vel asri innel insane lefi khusrin illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil haqqi ve tevasav bis sabr. Xuda azza ve celle dibe ez qasem dikim ku insan dinav khusran edaye, dinav zarar edaye, dinav ziyan edaye. Xeyr civan kese ku iman ani yani emin buye ji kufre, emin buye ji şirke, emin buye ji konekariye, emin buye ji nerindiye, emin buye ji pisati u qirejatiye. Yani xo temiz kiriye, iman aniye, o kare baş kiriye. Kare baş çiye? Kare baş tişte ku ji civakera, tişte ku ji civakera divin menfaat. Mesela sadece limeşkirin, yahut roji girtin, yahut zekat dayın, vana ji amel salih tene vana nine. Vana amel ibadetin lebele amel baş karırın değil ve amel ve mana karı ve mana işi. Gereka insan lazım iş yerin bike. İş yerin çiği gerek insan jibona adalet u var da mezrandın gereka ku çiğ destivite hoşun ve ne de. Çi bedel ku te dayın bravar dayın gerek insan hoşe şun ve ne de. Jibona zulümcü ortaya rabbe. Jibona fakiri ortaya rabbe. Jibona nezani u cehalet ortaya rabbe. Jibona ku insan hevne ku je lazım esere ki dayne. Va esere han carna belki bir bername ki u carna bu pürtüke ki carna ji behebune ki maddi yani aburi. Bu şekli han insan dıkarı ku esere ki dayne amele ki baş kare ki baş bükür. Çünkü Xuda azze ve celle de Kur'an'a pirozda dveje rınd rındı, xirab. Kesi ku vakta ku rınd bi, beşyav içi dibi keyf abiye. Babi şeyh dibi, veli dibi, mela dibi, alim dibi, papaz dibi, jera ne tişte. Ancak eğer şahsi bir rınd bi, rındı. O vakta ku xirab bici, beşyav icardın çi dibi, bra bibi, rındı, xirab. Xuda azze ve celle Kur'an'a da dveje innel ebrare lefi na'im ve innel füccare lefi cahim. Qanç dinav nimeti Xuda azze ve celle daye, de cennete daye, o xirabji de cehenneme daye. Civaka aziz, gohdaru temaşevane heca, ez dixwazim evi tiştahan eci bibêjim. Di Qur'anê de di pirê ciya da behsî cennetê tê kirin. Li berê esas hatta ku dünya negere cennet, ahiret da cennete insan tê nagêjî, yani insan nagêje cennete ahirete. Cennet eğer ku em bu gori emri irada Xuda azze ve celle jiyan bikin, mesela Xuda azze ve celle birina dara be sebep qedexe dike, kuştina zaroka qedexe dike, birçîbûna cîrana li ser me berpirsiyar dikire, divê hûn gere lê Xwedî derkevin. Haq û mafê hêtîma hûn gere biparêzin. Eğer ku em bu gori Qur'ana pîroz jiyan bikin, em jiyanekî wisa û mînak bidin, jiyanekî ku di gundekî da kes aba kesî nabire. Kes dara kesî nabire. Herkes ji zarokê hev hez dike. Herkes ji mafê hev ra ji hiqûqê hev ra riayet dike.
کش بوی زمان کسی جی کسی خوی ناکه کش بوی هبینا کسی جی کسی خوی ناکه کسی که نار زبیا کسی ناچرینه هر کس شهر رادو آلیکار خرابی کی کوچه بوی خرابی دست خود توپ بکن گش به هر دست خود بکن بن کبر و خرابی برطرف تک و خرابی مفتک جبونا حق و حقوق دوی درید از دای نبه چه دست انسانات لسر رندیه و بگورانی کو ایمان بگورانی عبادت و بگورانی ایمان و امانت وقتا کو تفگر ذاتن دوی دره او جی کو تیدا جیان دکه جراد و جنت zaten ku vakta insan de duşa adalet u ahlak da mafi mruva da insan vakta ku dünya ku geran cennet muhakkak ahiret avanji Xuda azze ve celle dikerini cennet. Yani ev cennetteki ucuz ku bi secde birini bir roji girtini insan her teda o zevk u sefa ku bigere cennetteki var ucuz muhakkak tüney. Yani tışt be emek به خبات به دست نکرد. ایرو امزد کن مجه امانت و اهلیت بحث کر. امانت هر وظیفه هر تش امانت. لی اهلیت جار نگره که اهلیت مراده هبه. انسانی که لایق وظیفه کی به بزانی کجبنی و وظیفه راده به و وظیفه پیکتینه گره به طالبه و وظیفه. اگر انسانی که بزانی بکو و وظیفه به جیناینه وی وظیفه به زور بینن تک سیوی گرج وی وظیفه برا به وی وظیفه نکره چونکه اگر دوی وظیفه خدا کوجبن در نکه و عدالت زای بکه و چاقه ددا خطری پرمزن چه دبه مگو چه مگو آقاستا دو قرآن کرسی دی جامعه دا دی امام خطیبه دا قرآن تی خواندن و لازم قرآن ام بشبینن آوه کی امر رندیه دکه و خرابیه جی ام بشبینن آگر او جی خرابیه اگر ام آویل آگر بکن گره آگر خبره بکن لازم قرآن تعلیم و تربیه قرآنه پرورده قرآنه دیگه به پیشیا خرابیه لی اگر وقتا نکه به پیشیا خرابیه demek gödere da keması ki heye keması o çi یک جهه که آب هیه آرقه که آب هیه و هنک چی آگر هیه او آرقه آبیده سر وی آگری خبره که لدوام 20 سال başında او آرقانا درخستن کرن 10 حبشاق 20 حب جهه که آبه آنی هاتن سر وی آگری لوی آبه او آگرا زیدتر کر کمتر نکر چما چونکیش آرماجه درخسته به او آوا کوور سر آگر o agar hey zede gur bike, hey zede zedetir bike, de zanin kuduna ve aveda ya benzin heye, ya run heye, ya petrol heye, tişteki ve agri gur dike zededike u teda heye. Yani ev talim u terbiye kudu çerçeve Kur'an'da da akasa zede buye, lehember viyacı khiravi u nebaşi kem navı, zulüm kem navı, beadaleti kem navı, beadaleti bimpe navı, demek ki ve deredajı nebaşi ki heye. Tişte ki xalettin nabiyada heye. O xaletiya hançiye, o xaletiya jî talim u terbiye Kur'an'e o vakta ku bibeci boy berjevendi u mekama ve çağı tu fayda ki nadıcı baki. Lazımı em berjevendiye ku bidin ali ki o em li dora Kur'an'e kom bibin. Çünkü Kur'an mafi miruvayi digri desteku, mafi İslam'ane. Mesela desteka Kur'an'a pirozda Sure-i Fatiha vekrina Kur'an'ı, yani deri Kur'an'ı, iftahcı vekrin eti. Jüve vekrini Xuda Azze ve Celle ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Xuda Rabbi tamamı alem ayı. Yani tamamı alem sizce dünyayı bahsi nakıcı, kainatı bahsi dike. Xuda Rabbi tamamı alem ayı. Yani ne ku Xuda Rabbi Müslüman ayı, ne ku Xuda Rabbi mümin ayı. Xuda Rabbi alem ayı, demek ki ev Xuda ku Rabbi alem ayı, hukuki alemi de çıkkas ruhber heye, hukuki her tiştici devi kainatı da licem Xuda Azze ve Celle heye. Eğer insan vakta ku bevi mesaba handa nezik bebe, lisser hak u hukuk u adaleti nezik bebe, Kur'an'ı bu gori ve talim bike, o Kur'an'a da bir saadet, o Kur'an'a da bir huzur, o Kur'an'a da bir refah. Eğer cibona xalata zir bi desti xu bixi, yaxud madalya ki bi desti xu bixi, her bi dengi xu xoş bike,
Kur'an-ı ciddi ki veki musiki sıf bıxune o biviyacı insana bıxapine iro tişte ku em dibinin uyuşturucu, cinayet, kuştuna jina, xiravkirina zaroka, tacizu, tecavüze sebya iro çi asla heri mezin beda bilind biye. Demek emji Kur'an-ı dürketine, Kur'an nezi kimeyi emji dürketine. Dühündüre kırasta me Kur'an kiriye hapsi. Xulasa ez bi gotine bi davi bikim inşallah bername kitin da cardun nezi gibi bername eme haber bidin. Xuda azze ve celle müddete kiş Peygamber aleyhissalatu vesselam ra vahiy neşan Peygamber aleyhisselam ket tereddüte. Goddibu ku Xuda azze ve celle eci Peygamberiya xu girtivin. Xuda azze ve celle di Sure Yasin da ku Yasin vel Kur'anil hakim inneke lemnel murselin. Xuda azze ve celle go ez bu Kur'ana hakim qasem dikim ku tu mürseli, tu peygamberi, tu ji peygamberi mene. Peki iro em dibêjin çi o Kur'ana hakim ku Xuda pê qasem kiriye o eci bu wê Kur'anê qasem dikim fakat bi ferqekî eci dibêjim Yasin vel Kur'anil mahkum eci dibêjim qasem dikim bu wê Kur'ana mahkum Xuda azze ve celle muhakkak nura xu temam dike muhakkak insanı divê derede ketibî nav xeletiyê ew ê Xuda azze ve celle textê wan bide hilşandin insanê ji bo haqiqet û rastiya civakê jî xewat bike Xuda azze ve celle muhakkak wan serdest dike. Çima me got Yasin vel Kur'anil mahkum çünkü Kur'an bi rastî mahkum bûye. Di kirasekî de mahkum bûye di diwar da dar da kiriye. Bûye mahkum li ser mezela tê xwandin. Bûye mahkum di civakê mewlûda da tê xwandin. Bûye mahkum bi devê hafiza bi dengê xweş tê xwandin. Bûye mahkum bi tembûrê tê xwandin. Sadece Kur'an-a zîmûşan levzê wî hatî xweşkirin bi teref insana da li hukmê wî hatî rakirin. Xuda azze ve celle bikin nesîb ku em Kur'an-a pîroz bi hukm û ehkamê wî bicîbînin û cîhatına hukm û ehkamê Kur'anê Xuda azze ve celle dîtina wî jî nesîbê temamê însaniyetê bikin. Xuda azze ve celle ji we kişta razî be ve bi rêzdarî selam dikin.